So guys, this is Kobrok Beach channel. Get di Agartala or Hangnai. Samungni bagi no, as I am going to Agartala or Hangi Tomaba Pisa view rock Punugana may once without have block Playana, like Punugana may once without Amon Bagui or video Slamzauka, not of night only. What's happening on the road? Lama utamanya norok ID. So let's begin. These officers, police stop. So we are here at flyover. Này là cái nào? Rồi tao qua đây đặt ra một cọc đó. So orang beauty yang tong lagi aja. Tak mau sekte kata. Untuk tamdan kata, lama kan kata keko, semua satu nugi itu. Kalau sebuah sudah belit banyak naiknya. Kalau bahas ini kita mengulas sesuatu. Bawahnya lah kita bisa ya zaman tertanggi sekarang rokok pun ukurin kayak overtake lain orang dia kayak itu
Ngoài ra kita off prima haing ha. Kung kikisa sama ni 15 height lagi. Right now it's 1 p.m. Before my sama loy rock lah. Off prima. Flyover kita potong. Dan di kantang korok mak tinggi sampai timlah. Masih baca. Máy tôi tắt kháng của cả cùng với nhập phải trả mana ini sosmed tuh gimana nih helmet tuh subjak no tik no itu no helmet do aina kerja man bagi no mokol moila abu so among bagi no sosmed mana o atau nolak ya guys. Bypass Prima Solinai. Thank you, National Highway. Pun bokol aja, borok no kol mani. Oh, ketara bahan naik. Pak yang rumang parking hayang masih belas. Jaga di kotor yang rumang. Oh mah. Nào cái con hâm được ta
apa-apa. Punjabi Dhaba. Punjabi sama gara sama komplek. Punjabi Family Hotel. Is road belai ke ham yang kah. Gari kotor-kotor mang si parking yang timang si Delhi ke. So inisiatif nana nangzau kah. Oh bypass no selama bagi. Lama belai ke hamli ale abo. Nanti ke biking nasa. Lama selama nang abo. Kajan itu aku kayak buku song bypass lama belai ke hamli ya. Agartala rail station. Wah. Kok Agartala station. Tama ketahuan lama. Kajan itu aku kayak buku tanggal lama Roslan nangkan aja. Oh bypass road, baiknya tol lainnya siapa? Rasa. Thì của tol flight or kah?